لسر و خوندن آرخستنا نمسا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هفرزان نمسا یاش بو آلیکاریا شورشا سوریه و دبن ناوی حسکی خوینه درجینه و نشاندانکش بو شرمزارکرنا کمکوشیا حسکی دوهل پایتختا نمسا وینا هات لدارخستن. ام ایرو ما افسد معمول چیکرز و ام وان واکروانه دست رژیم آلیکاری رژیم آتنا کشتن لبازار حسکی او کسی سبی و دخواستن جشن نوروز پیک بینن و آگره نوروز هندن ام ایرو الفر سکنینش و ام ریکم کجیش المزار بکن و هر وها ام خلق کسی اروپیجی ام بکن و بیر بینن افتشتیل سر ملت کل تایبت ایرو ته دوانین سردست رژیم آلیکاری رژیم. خونشاندان ده گو آلین کردستان و شورشا سوریه هاتن بلند کرن نزیکی سر جوان روش آوای کردستان سوریه و بشداری اندامین پارتیا دموکراتا کردستان ایران لناوند باجار وینای هات لدارخستن و ته ده کمکوژیا شوان نوروزا حسکی هات شرمزار کرن و دروشمن لدجی رژیم اسد هات گوتن و رژیم اسد به دو تقینان تاوان بار کرن. هر وهات تکزیل سر براتیا کرد و عربان و هولدان رژیم اجبو و خستنا شر نافخو هات کرن. ام وەکو هەڤرێزان نەمسایی یا ji بۆ پشتگیریya şûreşa Sûriyê bi hemahengî li gel Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya mexapêşindanê li navenda bajarê Viyana paytexta Nemsayê ji bo şermezarkirina komkujiya Hesekê ku rejîma Sûrî û alîgirên wê li Hesekê encam da. û em ê amaje bûyekê jî dikin ku ev ne careyekê ye ku rejim bi karê wiha terorîstî di cejnên Newrozê de radibe û em ê li gel birayên xwe yên Kurd vî karî şermezar dikin. کو د انجام ده بهتری 100 کس بون قربانی کو به دهان کس شهید و بریندار بون. في أعياد النيروز نضم صوتنا إلى صوت الأخوة الأكراد. رکخرن خونشاندانی داویه ده داخویان یک بلاف کرن و تل رخنه الجواتان اف دولتی لسر بدنگیا و لهمبر کمکوژین رژیم بشار الاسد گرد و داخوازی کر گو فشار لسر رژیم درست بکه. دشوان نوروزا ایسال ده و دما گول باجاری حسکی روج آوای کردستان ولاتیان آگره نوروز وید خستن دو تاقین هاتن انجام دان و ده انجام ده هری کم 54 کس شهید بون و نزدیکی 105 کس دنجی بریندار بون و جبر وی کیجی بدهان خونشاندان و نرازی بون لگلک ولاتین اروپای هاتن لدار خستن.